Amahoro y'Imana bakunzi bacu kuri chaîne yacu Impano Family TV, tubashimiye ko mwakomeje kubana natwe mu minsi yose itambutse, nubwo tutari gukora neza nk'uko byagakwiriye, habonetsemo impamvu zitandukanye harimo n'uburwayi bituma gukora bigenda gahoro. Ubu rero tugarutse kongera kubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu mwaka tugezemo tugiye kubagezaho amakuru ari kuvugwa atandukanye. Mu makuru rero dufite harimo ko isoko ryo mu Miduha ryahiye ibyinshi bigashira, ni ukuvuga ngo bigakongoka. Dufite inkuru ivuga ko General Major Peter Chirimwami Nkuba yagizwe guverineri wa Kivu ya ruguru. Turabagezaho amateka ye atandukanye. Dufite inkuru ivuga ko urubuga rwa Twitter rwatangaje impinduka nshya zirimo no gutangira kwishyuza abarukoresha. Muri Kongo ho imiryango idaharanira inyungu yasabye Denis Mukwege kuzahatana na Kisekedi mu matora ataha. Dufite n'inkuru itangaje ko mu Ruhango hari abavuga ko kurya ibiryo bivanze cyangwa se imvange nk'uko abandi babyita ngo ari ugukora icyaha cyo gusambana. Amakuru yacu ku buryo burambuye mu kanya. Murakoze, reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko General Major Peter Chirimwami Nkuba yagizwe guverineri wa gisirikare w'agateganyo w'intara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntara kandi ikaba itegetswe n'igisirikare kuva mu mwaka wa 2021. Itangazo ryo muri wikendi ishize ryashyizwe ku mugaragaro mu ijoro ryo kuwa mbere rivuga ko ari icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi, umugaba w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Major Chirimwami asimbuye Lieutenant General Constant Ndima uherutse gutumizwa i Kinshasa gusobanura iby'ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare bo mu mutwe urinda perezida ku basivile barenga 50 b'itsinda ryitwa Wazalendo mu mujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi gushize. Aba bishwe bashyinguwe ejo kuwa mbere mu gihe urubanza rwa bamwe mu basirikare bashinjwa uruhare mu kubica rukomeje. Intara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri zimaze imyaka zugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke ukomoka ku mitwe y'inyeshyamba, ibyatumye leta ifata umwanzuro wo kuvanaho ubutegetsi bwa gisivile muri izi ntara hagashyirwa ubutegetsi bwa gisirikare hagamijwe kurandura iyo mitwe. None rero wakwibaza ngo General Chirimwami ninde? Ibinyamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko General Chirimwami Nkuba ari umusirikare ukomoka mu ntara Kivu y'Epfo mu bwoko bw'Abashi, wamaze igihe kinini akorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo nyine. General Chirimwami wavuzwe cyane mu itangazamakuru muri Mata 2022 ubwo yagirwaga umukuru w'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya inyeshyamba mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru bizwi nka Sokora ya kabiri. Hari hashize igihe gito imirwano y'ingabo za leta n'umutwe wa 23 yubuye. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo rimushyira muri uwo mwanya icyo gihe ryashinje uwo yasimbuye Brigadier General Evariste Mwehurungu kunanirwa guhashya M23. Chirimwami rero amaze gufata izo nshingano byagiye bivugwa n'ibinyamakuru ko ubwe yajyaga ku rugamba kuyobora ingabo zirwana na M23 aho rwari ruhinanye muri teritwari ya Rucuru. Mu mirwano ikomeye yo muri Kamena 2022 inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Bunagana uri ku mupaka na Uganda ziwirukanamo ingabo za leta. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyo minsi ryamenyesheje ko bapfushije Major Eric Kiraku Mwisa wari ushinzwe umutekano bwite wa General Chirimwami wari ukuriye ingabo ziri kuri urwo rugamba. Nyuma aha ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahamagaje Chirimwami Kinshasa kubera uko kunanirwa. Mu kwezi kwa Nyakanga uwo mwaka nyine wa 2022 yahise agirwa komanda w'akarere ka gisirikare ka Ituri. Chirimwami agiye kuyobora iyi ntara mu gihe ubu hari agahenge kamaze amezi arenga 6 hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta. Nubwo abasesenguzi bamwe na bamwe bavuga ko ikibazo kitararangira.
arayobora intara kandi aho abarenga 30% by'abayituye bavuye mu byabo bahunga ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba, mu gihe kandi bitegura amatora ya perezida ateganyijwe mu Kuboza uyu mwaka wa 2023. Tugarutse hano mu gihugu cyacu rero, isoko ryo mu Miduha, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, ryahiye ibintu byinshi birakongoka. Nk'uko mubona kuri iyi foto rero, ku gicamunsi cyo kuri uwa mbere tariki 18 Nzeri umwaka wa 2023, isoko riherereye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ryafashwe n'inkongi yangiza inzu zicururizwamo ibintu bitandukanye. Bamwe mu baturage baraho inkongi yabereye bavuze ko bashidutse amwe yo muri iri soko afashwe n'inkongi y'umuriro, noneho abacuruzi bari bari gukoreramo bakizwa n'amaguru, abandi barwana no kuzimya. Abahacururiza bavuze ko umuriro watangiye uturutse ku muntu wari uri gusudira, aho bakeka ko habaye ikibazo cy'umuriro arangije. Icyakora bavuga ko inkongi yabaye uyu yagiye. Iyi nkongi yatangiye saa sita imara iminota 40. Ibyacuruzwaga ahafashwe n'inkongi byose byahise bishya, aho abaturage basabye leta ubufasha kuko ngo abenshi yabafashe inguzanyo mu mabanki. Ishami rya polisi rishinzwe kumenya inkongi n'ubutabazi zahise zihagera zitangira kuzimya iyi nkongi itarangiza ibintu byinshi. Kugeza amagingo ya rero ntiharamenyana icyateye iyi nkongi mu cy'ukuri, ndetse ntacyo polisi iratangaza kuri iyi nkongi y'umuriro. Twasaba ababuze inkongi bakomeze bihangane. Tugeze ku nkuru ivuga ko urubuga rwa Twitter rwatangaje impinduka nshya zirimo no gutangira kwishyuza abarukoresha. Namwe mudukurikiye tuzi ko harimo abarukoresha, ubwo rero mwitegure ko mugiye kujya mwishyura. Ibiro bikaba byatangajwe na Elon Musk, umuyobozi w'uru rubuga rwa Twitter, mu kiganiro yagiranye na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa mbere tariki 18 Nzeri muri uyu mwaka wa 2023. Iyi kiganiro kibanze cyane ku bikorwa by'uru rubuga nkoranyambaga nyine, ndetse n'imigabo n'imigambi rufite. Elon Musk yabwiye Netanyahu ko bafite gahunda y'uko abashaka gukoresha X bashobora kuzajya babanza kwishyura. X tubibutse ko ariko urubuga rugiye guhinduka, rwitwa Twitter ariko rugiye kwitwa X. Ati turagana ku kwishyuza amafaranga make buri kwezi kugira ngo ukoreshe uru rubuga. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana uko abakoresha Twitter bazajya bishyura ndetse n'ingano y'amafaranga bazajya batanga, kuko Elon Musk nta makuru arambuye yatanze kuri iyi gahunda. Netanyahu rero yakomeje ashimira Elon Musk ko kubw'uruhare X cyangwa Twitter yahinduye izina nyine ikomeje kugira mu guha ijambo, gusa amusaba guha umurongo ibijyanye n'imvugo zibiba urwango zinyuzwa kuri urubuga nkoranyambaga. Nanone rero tugeze ku nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imiryango idaharanira inyungu yasabye Denis Mukwege kuzahatana na Tshisekedi mu matora ataha. Nk'uko turi kubikesha ikinyamakuru Umuryango Akadomorwa, ihuriro ry'imiryango idaharanira inyungu za politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo riri gusaba Dr Denis Mukwege kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Dr Denis Mukwege yigeze guhabwa igihembo cy'uharaniye amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018. Yatangaje ko abamushyikiye bamuhaye ibihumbi 100 by'amadolari yo kumufasha guhangana mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Kongo ku itariki 20 Ukuboza uyu mwaka wa 2023. Inshuti z'iyi miryango idaharanira inyungu za politiki zagiye mu bitaro akoreramo mu mujyi wa Bukavu,
uri mu burasirazuba bwa Kongo, bamuzaniye ayo mafaranga yo kumufasha kuzahangana cyangwa se kuzahatanira intebe y'umukuru w'igihugu. Denis Mukwege ufite imyaka 38 yatsindiye igihembo cyitiriwe Nobel kubera ibyo yakoze mu gufasha abagore bafashwe ku ngufu. Kugeza ubu rero uyu mugabo ntaremera cyangwa yemeze neza niba koko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida baziyamamariza guhatanira gutegeka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bategetswe kuba bagejeje ibyangombwa byabo ku rwego rw'igihugu rushinzwe itora seni bitarenze tariki ya 8 Ukwakira uyu mwaka wa 2023. Uyu dogiteri Denis Mukwege asanzwe azwi cyane nk'umwe mu bantu badashyigikira namba imikorere ya perezida uriho ubu Felix Antoine Tshisekedi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ubu hari umwuka mubi mu benegihugu, habura amezi 3 gusa ngo binjire mu matora. Byatoye nuko leta ikomeje gutoteza no gufunga bya hato na hato abikeka ko batavuga rumwe nayo, yemwe ndetse n'abanyamakuru. Tugeze kuri ya nkuru itangaje tugarutse nyine hano mu gihugu cyacu mu karere ka Ruhango n'akarere ka Nyanza. Hari bamwe mu baturage bavuga ko ibiryo bivanze ari ugukora icyaha cy'ubusambanyi. Nkuko turi kubikesha ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyitwa izacunews.com, abaturage batuye mu turere twa Nyanza ndetse n'aka Ruhango bavuga ko babangamiwe n'abavuga ko kurya imyumbati igeretse ku bishyimbo ari ugusambana. Muri intara y'Amajyepfo nyine abaturage bo mu turere twa Nyanza na Ruhango bashinja bagenzi babo gukwirakwiza imyemerere ibuza abantu kurya ibiribwa byatunganijwe mu nganda nko kunywa amata no kurya inyama, bavuga ko ubikora atazigera agera mu gihugu cyo mu ijuru. Abaturage rero bakwirakwiza kandi imyemerere ibuza abaturage kurya imyumbati itekanye n'ibishyimbo, bemeza ko ubiriye aba akoze icyaha cyo gusambana. Abaturage barimo abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Nyanza bavuga ko babangamiwe n'imyemerere ibuza abantu kurya imyumbati ivanze n'ibishyimbo. Bemeza ko ubiriye aba akoze icyaha cy'ubusambanyi, niko bivugwa n'abo bantu nyine bitewe n'imyemerere yabo. Umwe mu bajyanama b'ubuzima rero yavuze ko uretse kwanga kurya imyumbati ivanze n'ibishyimbo, abo bantu batarya inyama ntibarye ibiribwa byaciye mu nganda, ariko ntibanakoresha ubwisungane mu kwivuza ariko mituelle de santé kubera imyemerere yabo. Umwe mu baturage waganiriye na TV1 ikiro cy'amakukesha iyi nkuru nyine avuga ko abo baturage bakomora iyo myemerere mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza batarya imyumbati ivanze n'ibishyimbo kuko bigishwa ko kubivanga bisambana ndetse ubiriye nawe akaba asambanye. Ati urateka ibiryo wabigaburira abana bakavuga ko byasambanye bakanga kubirya, guteka imyumbati n'ibishyimbo mu nkono imwe ubiriye bakavuga ko nawe aba yasambanye. Abo niko babyemera. Umukobwa ufite imyaka 18 wo mu karere ka Nyanza ashinja nyina kugira imyemerere. Yagize ati mama atubwira ko ngo kurya amavuta ari icyaha no kurya imyumbati igeretse ku bishyimbo ngo biba byasambanye. Mugomba kutuvuganira abayobozi bakaturenganura kuko nk'ubu ntitwabona mitiweli. Mukamana rero nawe utuye ahangaha witwa Mukamana Koreta ushinjwa kuba nyirabayazana mu gukwirakwiza izo nyigisho, yavuze ibyo avugwaho nta kuri kurimo, ahubwo avuga ko icyo atemera ari ukurya inyama no kunywa amata. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza havugwaho kuba inkomoko y'inyigisho zivuga ko imyumbati ivanze n'ibishyimbo bisambana. Buvuga ko iki kibazo bugiye kugikurikirana nyine ubwo buyobozi. Aba baturage banavuga ko abo bantu batarya umuceri, amavuta, inyama n'ibindi biribwa bitunganyirizwa mu nganda. Abo baturage bavugwaho ko banze no gukingiza abana babo inkingo zitandukanye harimo n'urw'imbasa ruherutse gukingira abana. Bakunzi bacu rero mukomeze mutuwe hafi, mukore subscribe,
turakomeza tubagezeho amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye byibanda ku butabera, byibanda ku mibereho myiza, byibanda ku buzima, byibanda ku muco, kugira ngo turusheho kugenda twese dutunganye, kandi muduhe komenti, muduhe like, mudukorere na share kuri bagenzi banyu. Murakoze.